kurang nyambungkeun dicarita. Oke bisi nyaur jadi ukur bisi ngucap jadi ugang ampun paralun panjang hampura kanu kawasa mentadi maklum bisi telaras bisi telurus ting lurungkuhan langkahan lanjuran pageula cita-cita kolot kudu ngadoa kolot bisi ieu budak sangsara jual kudu belum catur nyaturkeun ieu jadi anak ayun tenang kawapun leuwih ti ayuna kahirupan kauripan kabungahan kamulyaan ku indungna jeung bapana asal izin kolot ikhlas mudah asal suka pada suka duduk yang benar pasti di lindungan kawasan
supaya aya pisaratkeunana ulah nincak tina jalan koreng supaya nincak tina jalan anu halus sabab jalan koreng dirisian ku kalah jalan anu bagus mah dirisian ku barokah jadi nek beureum nek hideung ge anak urang kudu diurus ku urang bingung kurang mendarma ngurus kurang mendarma makanan harapan kurang pentak perbaikan kawasan saya kurang ngurus lain kuda panjang ya itu bisa kayak itu tadi ya sama bungkap itu walau apun dan di kabesan di Bandung di nama panjang lebar supaya kita nggak udah mudah-mudahan di Baruda tadi saya suruh ke di belah di belahan Bandung singgul itu sing satu itu sing lima sing dua sing bahagia kurang pandangan kayak guna kapapana oke kapal lumpurna lagi gunakan kawasan orang pandangan rojo baik kalian diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tengah mesa nanti baru mari sampai di anak-anak dan pada itu visit pulang nanti anak mari hubungi hiburan masih ayat minum ditutup profesional itu kejadian pada para luar lain itu
Islam tadi teh luyu dina tujuan anak hade at pikiran anak kalian mulia manusana aina ditutup gerakul bisi asabat kasebit bisi panggrogokan muka anu kira bahan teh luyu jeung aturan para leluhur dan tadi maklum pasti tigana mungkin itu orang ditutup bae ku doa. Ada hadiatun ilahi Al-Fatihah. Iya, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin waqab wa min syarri nafasatil fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahukum
wahidun la ilaha illallah wal rahmanur rahim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man la yashfa'u illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. Wa yas'alu kursiyyu samawati wal ardi wa la yaquduhu wa waladim astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik sallimat wa sabati sayyidina Rasulullah ajmain. Allahumma ajirna syafa'atan yaumil qiyamah. Allahumma ajirna wa tiwafuanhu. Allahumma ja'alna min kalam kalajin hadiatan wasilatan karahmatan wa ta'ala ajaliha. Allahumma jal'ana lahum wa lahum fi kuburin munishamati bi abai syafi'ah. Amin. Wa bismillahirrahmanirrahim. Jamang silatukum ron mulai takabulillah wa qadina sayyidan aliman wa qurun rahiman. Amin. Ya sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma jarhamatan ya ahlal kubur ya azil kubur minal muslimin minal muslimat wa min mu'minati kalau derajat pada muslimin sehat wa baik wa ummahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa sallim fi hadani ala bibi qulubina innaka tilawati arjat arjatna bisadiqin tijaratin mahtulin itu Allahumma sri'ana tumurun saking rahmatullah. Allahumma sri'ana tumurun saking hidayatullah. Allahumma sri'ana tumurun saking berkatullah. Allahumma marahin bawa punu terang punu asihan terang lewata. Allahumma dia rasa Allah ku hacim menjadi cahaya dengan musa'na sejagat kabeh. Amin ya Allah amin ya rabbal sampun maksud untuk berani syahadat ya bersakah saling pangeran Allahumma kita wali tunggal kaulah memang menjadi Cirebon kaulah minta rezeki ti Nabi minta darajati Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli salamatan aina wal jadi wal hujati wal musafirin min ummatin Muhammad